murakoze neza usanga barera n'imisozi ikiri nyumbani so nashobora gatoya mu bitaro mama wanje mutoya yibarutse sasa afite ikibazo afite puissance ikomeye cyane mu mubiri wiwe kenshi agiye kwibaruka agiye mu bitaro kuri yageze yameze icyenda sasa umugabo ati pusa madame arapusa agapusa akana kavanye n'ikindi se n'ubone n'izindi sasa icyo kibazo aranyuze cyane imana yakoze kandi bwa kabiri yarasamye ayumva kandi urete uretse kandi mama ugiye gute nayo nishimye ishahagera pusa kandi ajya gupusa agapusa madame kuba makini agapusa baripusa sasa iyo system nyine iyo pusa fia fise kugira ngo tugomba kubona tipo kibabazi akari mapfu sasa wala tetulero umugezi agatulera utawega wazo telefona alipiti nungo gati chaimbeji umugezi nawe imbere ya mama ngo umari gute bamugo uko tayari niko tayari ndabutse ko tayari niko tayari okay umugezi ari imbere umugezi imbere ya mama na mama ari gute yagenda sicyo asabana gute wajambire ukisikia free uchugira gati yale sasa mdogo naye akakuwa tayari akaika steli pale umugezi mama unadi wewe direct unadi tendele kupita nukiko unamgapusa kisha unataka gati yako mbele sasa mdogo naye hakuna shida hayo kupusha yeye ndio vitara unadi direct yote twende sasa agapusa sasa mdogo mbele nora sasa mugati yashaka sama utwe doktere mungu mkubwa sasa ukiwa mugati yashimaza ngo ari muri cy'umupira cyangwa se yaje muri mukero ngo Abel, félicitations, on a payé ça. Oui, petit frère. Mnacheka. Umutipe cyashobora inyaki. Wodi nakuta amezi chenga. Niko rafiki wake. Sasa nashaka bamwe mkaribishe kutia umoya. Mwenda cha nitwabalizo. Walizo ngani kidogo. Mashi sawa. Weza neza. Ndio Mike kufashi. Ndio cyane. Mike yindi. Na Mike yindi kani? Okay, nakibazo. Urakoresha. Okay. Uyu mwana wanje n'umwana wanje ukazi ngira neza bisana. Ni bwana shimi mwana. Umunyeshuri. Eko ndiga. Uriga. Simuheza kugira ubwoko butatu bw'inzoka bwo mu nda. Ubwoko butatu bw'inzoka bwo mu nda. Yego. Ariko ntiwakayana. Ibole wongera gusara mbere. Eka ngurukeko. Yego. Skalisi. Tenia. Inchabasi. Isapu. Ndagunda. Ikiriya hariya. Urisebe. Baba murashoza. Murashoza cyane ndagunda cyane. Ndio sana. Mama yake sina corona. Niko mbaya. Mstabani. Wasira kila swali. Asante sana. Nashukuru sana. Ngira mahoro. Yes. Atazinga chaka mshimo. Ni mimi hai. Ndimukiye BMT. Bashaka gushimira Abel Ndwaye. Bavuga ko ari nka soko wanje muri film. Kuko ni batuye ninjira muri industry ya film. Ndashimira ababyeyi banje muri film ni Amede na Fisto Imana bamugisha. Ndashimira cyane Abel kuri kino gikorwa. Ndakita ko ari gikorwa yerekana umutima w'urukundo no gukunda igihugu cyacu no kwerekana urukundo afitiye film Ndundi. Abel Ndwaye, félicitations kuri kino gikorwa wakoze. By'ukuri ndakuzi nk'intwari
urakomeza ubwo butwari bwawe buzokugeza kure. Ndashimira cyane abakinnyi bakinanye babyitwayemo neza. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagurira iyo mpano. Ndashimira cyane abantu mwaje kwifatanya na Abel Duarte, mwerekanye umutima w'urukundo. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagura ibageze ku ndoto zanyu. Hama icyo nashaka gusaba nanje, ndagisaba umubyeyi wacu mukuru w'igihugu, ndamusaba kudushigikira, ndamusaba kudufata ukuboko nk'abana biwe. By'ukuri filime Ndundi sinavuga iracyari hasi, ahubwo dutera duca imbere, ariko hamwe bodufata ukuboko bakadushigikira, tuzi neza ko Imana yotugeza aho igomba kuzotugeza, kuko impano abana b'u Burundi barayifise, dukeneye gushigikirwa. Rero mwese ndangije ndabashimira, Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Sinuga ntavuze ko ndabakunda cyane, ndabakunda n'umutima wanje wose. Niyo mahoro twese. Niyo mahoro twese. Bon, mazina bayita Magara n'amazina asanzwe. Nkora mu gisha mu kampuni. Abaserukira ikigo runaka. Guca tugira na sponsor mu kwezi kwa 12. Ubisanzwe maja mu make. Ndashaka nshimire bwana Abel. Nipo y'urugo hejuru. Nawe bakumushimira yakoze igikorwa gikomeye cyane. Kuri ino namusema tuvuga yuko ari igitangaza kimwe nabonye yadukurisha abartiste basigaye amashimisha cyane. Ikindi kimwe kimwe mu bintu bikomeye cyane by'inkoramutima tuko dukora tutagoheka, turabe yuko abartiste abasigaye cyane cyane yuko twuja hamwe. Turashakisha ingwara nyinshi muri twebwe, byose bikomeye byinshi cyane, hari ibibazo byinshi biri muri sinema byinshi rwose. Bimwe hari ibyo banyamabanza bacu bavuze ngaho, ariko twaja hamwe byose mwavuze n'ibyo tutavuze z'ubutumwa. Turashakisha ingorane kutumva ko twoja hamwe, hageze yuko imipaka iri mu mitwe yacu, iyo mipaka iri mu mitima yacu, izo nzangano ziri muri twebwe tuzishyira pembeni, dukore uko hamwe dushigikirane nk'uko Abel bikoze. Yahamagaye abagara bakimoko banjye twabikoze yuko twifuza kuja hamwe. Ishirikiye mu butumwa cyane cyane abaje nk'abartiste mwese iyo ngoma abari ngaha bapenda tuvuga ko dusangiye igihugu, dusangiye imico, dusangiye byinshi cyane. Hageze ko tuja hamwe ngo tubone agaciro kacu. Muri sinema hariho benshi bamaze kubona amafilime menshi cyane kandi meza, ariko turabona agaciro kacu. Andi mafilime usanga ari amakubere kandi meza kuri RTNB, televiziyo y'igihugu cyacu, y'igihugu cyacu. Amafilime ashaka make rwose y'uruhare. Turifuza yuko gushika igihe tukaronka ikibanza gikwiye. Hariho abantu benshi cyane badafite amatelefoni, badafite za YouTube, mugabo bafise uduteleviziyo mu nzu, bifuza kuronka message yacu ashike kure. Habuze ikibwira mu mafilime Ndundi. Erega nawe bane kumutubwira kenshi tuzurabere yashika kuri RTNB hagati y'amarage filime yanyuze mugabo urakosora ikigaciro. RTNB televiziyo n'umubyeyi w'amateleviziyo ngaha mu gihugu cyacu. Namwe turasaba yuko mumenya yuko abakinnyi b'amareresi bidogera cyane RTNB. Ubu butumwa babushikirize, niba turorera umuturaziranye n'utuziranye, udusangira agacupa, uyu ari kucaye kuriya, abana bo mu Burundi bafise impano zikomeye cyane, zihambaye cyane. Umwe muri bo ni Abel. Ariko nitwereka gushima, kuko bazi gucisha kuri Abel, bagashyira kuri Kimoko, bagashyira kuri Sandrine, ibyo bacisha kuri Mugisha, bacisha kuri abandi.
hageze ko dufata kuri Uburundi muri sinema ni ubwoko bw'ibyeje hari ibintu byinshi cyane isi ikeneye kumenya byinshi muri filime umubare ufashe umwanya muremure ukora yuko numva muri jewe yuko ino okaziyo ntabwo nakavuze ikurikira nk'umuntu muri bamwe bateguye filime z'ikirundi kuko imyaka myinshi iheze hariho benshi bo muri filime yacu yamugisha bakiri bato bose ariko harageze kwahinduka muri sinema kandi abakinnyi ndabasaba mwese turazi ko ntazi impande zitwara amahirwe ariko turibuke ko dufite igihugu cyacu dufite imico yacu ibyo tuzakora byose amafilime dukora byose tumenye ko dufise imico dufise ibyo dukwiye kubahuka n'ibyo kubaha nsigaye kuvuga byinshi kuko indukira kuremana y'umugabo ikundwa n'abake kandi kuvuga minsi kuremana dushigikirane ntiduhendane hari akamesaje gakomeye bashyize muri filime fake smile umuntu akakwereka yuko yakuja ari kumwe nawe ariko umutima ariko arashya fake smile iyi ni imwe mu ndwara dufise twe habuze ihigura ngo tube dushigikirane dutere intambwe dushike kure ndabona igifere yabivuze bashobora kuvamo basanga bamwe tuko turaba ni uko negative basanga ntituvuze byiza bira ko kenshi turibundira biri gusa batuzi twadushire hariya bazana amajwi yake vuga byiza acyabera rabire hariya abatuberereshe tugerageze kuvuga byiza tubona ku bantu hama bibi umuvisa afise nta mutagatifu aba kuri munsi nta byaba bitunga ibyo nabonye ko bitagenze neza bifate kuko yuko ari abana b'abantu batitunga twese dufise ariko gikuru turafise uburundi budukeneye twese turafise igihugu gidukeneye twese umwe wese ku ruhande rwiwe agirisha aterere kugira ngo uburundi butere imbere impano ya sinema umwuga wa sinema utera imbere umuzinga tubesheho mu buzima n'akazi dukora icyo kiri kimwe mu mugambi amanaki twifuza ko tujya hamwe twese abartiste bose tutaraje ubwoko intara amategeko apel turagushimiye cyane hama bibuke yuko ubu yuko urakura guca mu bibazo ibyo bituma umuntu akura kugira ubwenge agakomera kuraje iyo umeze bari kugure neza utere intambwe ubandanye werekana yuko urwo rugo rufise uruhande rw'urwego ku bandi no ku bandi no ku bandi ntuzabirwa ati kubera namufashije kuca kuri iyi hama afata kurisha kuri iyi hari ibintu bitwa kamere kamere y'umuntu ushobora kuyihindura kandi ariko ibikorwa byiza nuza gushiriza wese ufate nk'umwanzi ufate nk'umwana w'umuntu uno munsi tuko turaseka icyo tuzobara byose courage gutera intege ntabwo kwizabira cyane hama abandi barabye kuri abere n'ubwenge mwese murakoze ariko abandi benshi bazi kuri dodo cyane dodo fashe ndazi ko benshi bazi dodo fashe numvise nanjye nkubwira icyo mvuze cyambere ndashimira abere cyane twaba twamushimiye arabizi umuntu w'umugabo rwose ntibibatangaze ndi umugabo ariko ndende undi muntu atazi ko ndi umugabo umuntu w'umugabo rwose kuko akora byinshi twebwe bitumanita ariko wewe akatwereka nyine ko ari umuntu atukuriye ari hejuru yacu nibaza ko namwe muri ngaha mwazibone filime nk'iyi nta muntu atayishima ni filime irimo ubwenge ni filime irimo uburyo kandi butari buke kandi abenshi murazi ko ataco dukora muri filime kirekire iki ni cyerekana rero ko ari ibikorwa biri muri we asanzwe akunda rero turamushimiye cyane tugashimira n'abantu benshi jewe ubwabyo ndashimira abantu bose mwabonye hano
nigeze kuvuga mu gatondo tuvuge gacanga no abantu baza kubiraba bivanye n'ibihugu tumaze igihe ducamo ariko bijya turabimenyereye ntacyo bidutwara abantu bo muri sinema rero ni ijambo rimwe ndashimira abantu bose mbonye hano murerekanye ko mumufise ko umutima w'urukundo twese tumufise ko umutima w'urukundo mukomeze no kumushyigikira mukomeze kumuba hafi nawe akomeze kubandanya filime akomeze gutanga amamesaje atandukanye hari ijambo umushinga ntahe ciza yavuze ryerekanye yuko ibyo dukora nta nyungu tubikuramo kandi n'ubutegetsi bwacu buradukumira cyane icyo ndagishyigikiye rwose ni ukuri abantu benshi ntibatuzi ntibaduha ingufu kugira natwe tubandanye kandi ikibabaje ni uko ibikorwa byacu babiraba ibikorwa byacu barabiraba jewe muragenda ahantu hatandukanye nkaza numva n'umuntu ntarinzi ko iyo baraba ibikorwa byacu akambwira ngo ndakuze muri filime gukina neza iyo bikuze ko ndamuha akabona nca ndamubwira icyo nshaka kumubarira byerekeranye na filime rero nk'uko yabivuze tugasaba ubutegetsi bwacu bumenye ibikorwa byacu nabo muri retenero baza barashyira ibikorwa byacu muri retenero bikurikirane ntabemo ka kantu ka mpunzi ibikorwa byacu namba tubibahaye mu bitange kuri retenero babyerekane abantu batumenye si bose bajya kuri YouTube si bose baronka uburyo bwo kubiraba bacishije kuri YouTube rero mubishishije kuri televiziyo nkuru y'igihugu birafasha abantu benshi mesaje ikaguka uwo ari we wese akagira icyo akuyemo hari ijambo nigeze kubaza umunsi umwe muri reteneve perezida yarabizi yararavye filime yanjye acavuga ngo ibi bintu ngo mushiramo ntitushobora kubyerekana kuri reteneve ariko hari igihe usanga biri ngombwa ko tubishiramo bivanye n'uko mesaje ivuga kandi ugasanga umuntu wese ariyumvise kubiraba kandi akagenda atahura igituma byabayemo rero nicyo murakwiye kuzoshigako mukakidukorera rero nta majambo menshi mvuze mvuga amajambo yaragushimira umusaza wacu Abel igikorwa cyiza yakoze irindi jambo ryo gushimira abantu baje kumushyigikira bakabana nabo najewe ndishimye kubera nahabaye murakoze hari impamvu manje kuramutsa n'ubwo bari babaramukije ariko jesi nje kubaza ikibazo ahubwo nje gusaba umuntu wese ari ngaha nje muri iyi ransema hariho ibintu bikunda kuba mu Burundi bijyanye n'amaransema ofisiyere ya filime ariko ugasanga ntibakurikiza kino kintu baracibagira gusaba yuko umuntu yaba afite urupapuro n'ikaramu yonyandikira abantu bose basohotse ko bari muri iyi gurupe iyi filime imaze kugera kuri YouTube bashobora kubashyira muri gurupe mese umwe wese agashyira kuri stati abamukurikirana tukamupushinga nibwo bufasha gusumba kuza n'umwana please mubikore kuko kwicara ngaha cyangwa kuza tukabaza ibibazo ngo hazoba iki n'iki n'iki daboro tubanze twebwe wowe nyine uri ngaha wakoze iki daboro kugira ngo pushinge aha muri iyi filime nabonye irashobora kubera mu buryo bwinshi kandi no kuza ngaha gukorera nasema ngaha amatwi asumira gusa amafaranga make please ndifuza ko umuntu wese ari ngaha yogira icyo yakoze imbere y'uko tuzobaza byinshi hari igihe wowe ushobora kuba wayishyize kuri stati umuntu akurikirana stati wawe akora muri kampani runaka akazoyibona iki kibazo kwifuza kuba twobaza akazozana wakikemura bivanye n'uko daboro ibanze ishikira abantu bose babone n'ubutumwa kugira ngo ibintu bigende neza murakoze warambutse agakantu kararyoshe kuvugira ko murabona ingene kantu kararyoshe cyane nawe nakabona ewa muri amashinga amateka Sena. Muri amashinga amateka muri amashinga amateka abe uri ubanza bakongera amashyi uvuga ahantu uvuga ava abantu biyemera nuko bimeze abandi bafite ikibazo twize ibibazo bitanu karibu cyane karasoza n'akandi
muri panoramike yaje acara tuzi ngira twatuma bijya bitavuga ntawe umenya ma rero ndabishe kwivyo vyuma kugira ngo byinshi nibaza ko iryo jambo nyamukuru ryatuzimbiye hano hariho abaje bataramenya ngo mbe twaje mu bikinga hakabaho n'abandi babizi niyo mpamvu muri kano kanya ngira ngo basigurire bababwire impamvu niyumviriye kubintu kugira ngo muze ngaho hama kare numvise ko barakira abashitsi yavuze ngo abo muri FTNB baramukanye hari umutama nemera hajya umushefu afise ibyagiriwe cyane muri FTNB yaserutse n'abaramutse yama agufasha agafasha abantu benshi bo baja mitura FTNB niba mutama afise icyagiriwe ajeje serivisi zikomeye cyane muri FTNB wakoze kuza unatubwire ibitego ko twashimye cyane ku bitangiye yatweretse hama hariho uwundi muntu w'umubabo ari nga mutama umunyamabanga ntayigayezwa muri komine ya Mukaza ntayigayezwa wihenze ukamunyeganye bivu muregeranye muri umunyamabanga ntayigayezwa muri komine ya Mukaza bivuze ngo n'agasanzu kaje ko ukure ngo munyeganyeze kuko ntayigayezwa ramutse abantu nawe bitanga si byiza ko twotegura igikorwa nk'iki tutamenyesheje inzego zitwara ngaha kugira ngo bamenye yuko dufite ibikorwa bateguye hariho uwundi muntu yari yantelefone yambwira ko adasinzi ko yaje cyangwa ataraza mini wo muri minisiteri ya kitire bari bantelefone barambwira ko bazohashika sinzi ko baje niba baje ngo bitubwira bataraza naho bumva baza kuza ntacyo hama rero kuri uno munsi itariki 30 z'ukwezi kwa 11 2022 twaramutse dushyira ku mugaragaro benshi bazi bamaze iminsi babona amapublicite bese twise ngo East African Love ni ukuvuga ngo ako kantu n'ubuze make arakazi ko Love ahahuze abantu bari muri Love ni ukuvuga ko n'utari umenye filimi yari yamaze kumva ati irabakoze jewe ubundi se Love kandi arakantu abantu bose bakubona ariko rero twebwe twavuze East African Love tuvuge ngo East African gukundana bijya by'abagore n'abakobwa twashatse kuvuga East African Love gukundana mu buryo bw'imibereho tubumwe nimba twarahuriye muri East Africa tubumwe dufashanye twige icyo guteza imbere twese nk'abanya East Africa rero twarimbiriye sinema turavuga ati reka isinema kubera tuvuga ikirundi hanyuma bene wacu abanyarwanda nabo bakaba bavuga ikinyarwanda tubyumva kumwe ndibuka ndavuga ati reka njabuke mu Rwanda numve ni gute nka Abel mu kico mherereye mu bijyanye n'imibereho myiza cyangwa kubana neza hagati y'abantu n'abanyarwanda ndagenda mu Rwanda ndarondera abakinnyi bo mu Rwanda kandi bambera abana beza abo nagiye kurondera bose baremeye nubwo mutabona ngaha muri sinema muzosangamo ibihangane bikomeye ba Asi Mutoni ndanamushimira kuko ndiko ndamurondera yari yemirije kugira mariage muri Amerika arambwira ibanga arambwira ati njya jewe nuko mbona ngaha ndi nkumi nukumira na ruseze murabukanya gusa kugira ngo ngende ndagukorera umuti vuga ati rakoze njye yose ndagenda ndakina sinema dufata neza twakiye ahejeje n'imisi 3 yaciye agenda aravuga ariko yariyumvira avuga ati je maze kujyana icyumviro mu Rwanda avuga ati nifuza gukora sinema iri korabo y'abantu n'abanyarwanda
abanyarwanda bose babyakiriye neza baravuga ati natwe bwe twari tubyifuza ahubwo tuba twarabuze inzira kubw'ibyo nako uwo natera kamo wese yaca ntabwo twaje gushyiramo abakinnyi nka Woruta Tukoti Mutama mukunda kubona Fisimbi nawe namurondeye yarambariye ati iki cyumviro nagifise kuva kera ariko namaze gutera gushyira mu ngiro nubwo turose Burundi atari icyumviro icyanza tugikora ndashyiramo abakinnyi ba kera bazwi nka Didier Kamanzi bose barakinamo ariko ntibyakunze ko baza ngaha abo bose bari mu Rwanda kandi si uko badakunda ibikorwa byacu si uko batari bishimiye kuza ahubwo gusa mu Rwanda bati barahiriwe bakiriwe bahishije bari mu kazi kenshi ni ukuvuga yuko ishyirahamwe Canal Plus yabahaye imyaka bamaze nk'amezi bakina kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere baguma bakina bo bamaze kuronka dusenga Imana natwe Canal Plus nizi dandaza amamega gusa tugura natwe tuzanira amahera abakinnyi basimba dukine baducishe no mu mashini yabo kuko aho hakurya mu Rwanda turabana ariko bo bafise akazi bigo barakina bangiye bose bo nabonera ejo amwereka karambiriye afise gukina amezi angahe yose nikoreka ntasinzi byanzoba nda icyo cyatumye batazi Rurangura ari naha yashoboye guseruka abamuzi nigeze gukina mu Rwanda mu mwaka uheze murabona abagabo babiri bafashe b'abasirikare hariho ukina yitwa Kiramani akina n'umusirikare muri nyene yitwa Rurangura bakunda gukina bambaye impuzu za gisirikare ariko n'abasivile abasirikare jewe Rurangura ubwa mbere nawe najugumira agira ngo abagenerali n'abakoloneli ariko usanga n'abasivile gusa ni stile bakinamo kandi akabishobora rero bakoze kuza guserukaga abigirira gushimira kuko ari abantu bafashije mu Rwanda kuronka umuntu wese ntashoboye gushikira uyo camufasha no kurondera ibibanza byose dukiniramo ubu ndamikozeho yaca bimfasha kubyo rero mu kanya uraza gutwereka sinema kuko wahajya mu mvumba ya yitwa niyo uboneye genda ashobora kuvuga ngo twarakoze sinema nziza avuga byinshi ariko ugasanga nyuma yaho ugasanga mu ikintu hari ibintu runaka mugacunga ngo umuntu ugasanga mu burobe n'abanditsi uburobe kandi abantu bakunda uburobe burya na jeni badati ahantu bakuritirwa ngaha ariko usanga ari umuntu buri munsi akarobe atagasiba nawe ugashaka kuvuga ngo zoba ari ingorane rero ndashimiye abantu bose twafashanije ino sinema hariho ibyo neza kumvuga kuri bantu buri mwanya uri imbere ndashimiye Giswe maze kwinjira ku sinema yo mu Rwanda gicumbi nje nakizanye yo kurondera abakinnyi bose nje nabizanye no kwiyumvira systeme twakora muri sinema ariko nje ndamuhamagara ndamwibwira twicarana n'undi ati ndashaka dukore sinema yo mu Rwanda ivuga ku bijyanye n'ibi dufashanye twitegure umuntu ahahungira tubaca hamwe turandika sinema ari kumwe n'uyu Ornella baragenda bakirirwa nk'ahantu bakirirwa barayandika barayitunganya sinema iba nziza igira iswari nziza ku buryo n'umuyiraba namwe kumuzovuga ati abana barashoboye ndashimiye uyu mwana yitwa Monia yashoboye kumfasha akina neza kuko bazogira agahinda ati kweri kajya kana cy'inzobe kweri bagahonda guhemura ariko sinema abasore ntuzogere gutwara ahohotera umwana inkumi yanyu ndashimiye Dani dusanzwe dukorana tumaranye igihe dukorana neza bisanzwe uri kumwe n'umuntu ukamarana umwaka umwe ibintu ari byo gushima kuko hari igihe bitagenda neza ndashimiye nyine nawe warakoze ubwitange wagize kugira ngo dukore ino sinema muri aka kanya nari mbuze k'ijambo ngira ko nakira abantu bashoboye kutwitaba ngaha hariho abo macade batakiriye
ndashimiye abantu bashoboye kutwereka yuko turi mu bumwe dufise urunani muri sinema ndashimiye umukambwe mugisha mutama mugisha ndafise mutama kubera umutama mu bikorwa vya sinema jewe sinema ya mugisha nayo yaje n'umupeti nkaraba bavuga ati n'umurundi canke no muri Nigeria nyuma maze gukura nciye ubuhere sanga ngo ngaho iwacu rero jewe bamfashe tuguha amashuka wakoze kuza ngaha akaba yaje anaserukira n'ishirahamwe ryitwa manaki mu minsi iri imbere mushobora kuzumva ibikorwa byaryo nibaza yuko sinzi akanya kabonetse araza kubidushikiriza ndashimiye Mutama Ciza Joseph Mutama mwubaha cane ahagarariye ishyirahamwe rikina amasinema gurupe rikina amasinema GFS amakandi gutanga ntuzogirego nakwiyivye kuko ishyirahamwe ryiwe arivuze nanjye nkavuga ngo namwivye rero namuteye kopi kubera yitwa GFS nanjye nkitwa G5 ivyo bintu gusa nubwo nogira kopi Mutama ni vyiza rero ko ngenda musi yawe ndakubaha nagomba musi birenge vyawe ati Mutama yagize GFS nani wagira G5 sinafatisha kuko harimo kaje wakoze cyane nawe turagushimira ku bikorwa mu mwage mukorera kwaruka mwerekana gitange hajya mu gitugu kirakora n'isuri zose jewe umuntu ngereza kuba ahantu bantanguriye nubwo nanjye nageze igenda akora ariko nagendamira ku bikorwa byawe turashimiye Pepiniva n'umuntu yatumye ninjira muri sinema je niba ndabye yahora nkorera indirimbo akora amavidewo amahitire baravuga ati ndaje nawe urafise impano yo gukina kandi urusura rwawe urusura ntikunda kuboneka muri sinema kandi ati kigisuru mu coto mbariye cyagapira mu munsi w'indi imbere ya kamera babona pressure muzarebe ndavuga ati rero ndabandanye wenda gushimira ukuntu tumaranye igihe dukorana neza nta munsi n'umwe turangirana ingorane ushima n'iyi sinema yakozwe n'abaproducteur batatu uwa mbere wo mu Rwanda ndamushimira yitwa Bunduki Studio utava mu mikoro yitwa Bunduki Studio hama uwa kabiri yayikoze bamwita Kubedrama nawe yarashize mu bwoko kwiwe hanyuma umukambwe Tiriba caraza akora ico bita gukosora acazana ubuhinga guheraheza igikorwa Mutama Tiriba niwe yaciye aza gukosora byose avuga ati filime ubu ndashize ko akora kandi wavuze akora nuko none araba sinokiboneza no kuraba ndamwemera cyane kuba mpava nkino kubera ko mvuga mwese uwo maze kuvuga kurema ambabarire reka ngende nshakagura ndashimiye umuproducteur nkunda cyane Berige yakoreye filime My Family yakunzwe cyane bakunda muri TNT niwe yayikoze wakoze kuzanira kandi nawe waragize uruhare niwe yakaniye amaimage yose yo mu Burundi izindi twazikoreye mu Rwanda n'uwo mugabo ibindi n'imbere yabikoze ngana nawe ndagushimiye cyane ndashimiye Amede n'umuntu nawe nyene umubonye umuntu w'umusore ariko je nakuze ndamubona muri sinema umusaza musaza jena nibuka ndaba amasinema yo mu Burundi mu Burundi n'umutipe arimo ntaranyumvira gukina sinema mu nyuma rero none ndabyinjiramo turakinana kandi gushima ko Imana yakwibutse ukaba ubu niko bigenda neza ndizera yuko ibitagenda neza ubwa mu myaka igeze ubusikobiri n'ifaranga wararose agakoroke nigushima Imana ndashimiye nyakubahwa Amisi ahagarariye ihuriro niyo YouTube channel ya mbere ngaha mu Burundi ifise abantu benshi kurikiranwa cyane abantu bari mu majana 270 niwe n'umusaza niwe wa mbere ndagushimiye ko witanze ukaza ngaha muri cyo kibanza nawe wakoze ndashimiye mama Dodo kukibiba
kimwe mwakoze kuzaga kudushigikira. Ndashimiye Joakim yavuye Ngozi mu ntara ya Ngozi aje kugira ifatanye natwe urukundo n'ubwenge rutuma tugera hano hantu. Yafashe umwanya wiwe ari na volcano, yafashe umwanya wiwe ari na volcano araza kugira aje kudushigikira avuye Ngozi. Muvyo kuri ndagushimiye cyane. Na Sandrine nawe nyine afise groupe ikina amasinema mbere yitwa Wise. Nitwa Wise, ase Wise ikina amasinema. Ndagushimiye, ndabashimiye mwese abashoboye kuzanga, ndabavuze mwese musanga dutevye. Ndashimiye abanyamakuru mwese mwaje ngaha, ndashimiye muri internet baje kudushikira aya ma TV online yose atandukanye, abapromota nk'ibyo bipromota umuntu yama amfasha arabona diko Desani diko umuntu yamfashije kumpostinga kenshi cyane. Arafise uruhara yasimuze uruhara rwo mu mutwe, arafise uruhare mu iterambere ryanje. Ndabashimiye mwese abapromota mwese mwaje ngaha. Ndashimiye umunyamakuru Ami Pro MC de la Capitale cyangwa MC de la Burundi. Ami Pro ndagushimiye cyane. Abantu bose muri ngaha bakinyi bafamba abakomedi, ariko n'umukomedi nakutumiye muremure agenda nk'abakobwa yasoni nkawe nawe turamuhaye umwanya birareba yasoni karibu cyane. Rero kubw'ingaruka nibikujije amajambo kugira ngo mukanya nibaza ko inyuma ya komedi yasoni tatuba sinema cyangwa tuyaye cyangwa yasoni akore inyuma yo kwa sinema. Ndashimiye umunyamakuru muri Heritage TV asema kinyamakuru Royal kila kinyamakuru cha ko chitana n'inzoga asinyama ko chitwa Royal cyane gisoma nabi ko tona wengero Royal yani Royal abakunzi ba Royal ndashimiye na bagaga Glass ukimana wakoze kuza ngaha, abaririmbyi mwadufaranishije mwakoze kuza ngaha. Nibaza ko nta mwanya nza kuronka wo kuvuga byinshi, ariko rero batari banzi Jimmy yitwa CEO wa G-Face Production. Ni CEO Jimmy CEO wa G-Face Production. Kamu saka mungu makani je kuvanyiga mwambe ijaja banyigizo na musi mungu nigeze mungu yitwa ngo se ariko mwacha mungu ngo CEO ni CEO wa G-Face Production. Mubahiriza mwarimu wanyigisha ngo mwambe na yigishije ko yitwa she injayinda amwe kwitwa ni yitwa ibyo bya CEO ni by'uwanyu. Murakoze Imana ibareze.